Hoki rawa mai ki te kāinga, kua whakarewa hia ake e tētahi o rōpū o rangatahi i te matau a Māui. He kaupapa hou ko ngā tūtohinga mana ora o rangatahi te ingoa. Ko tōna kaupapa he whakahāngai i ngā kōrero mo te hauora me te kaiora ki ngā rangatahi. Mo te tau kotahi nei, kua whakapau kaha ngā rangatahi no ngā kura e whā o te rohe ki te kaupapa nei. I runga no hoki i te manako nui kia whakatairanga ake i te hauora hei mātā muatanga ki te ngākau o te hunga rangatahi. He aha te manui o tēnei a. He ino i tō i nei rangatahi. Kaua e mate whike, me mate ururoa ana hoki, me mate pai totaha tinana, me pai te kai. So we're trying to influence this generation and the next and the next and the next to go higher and higher and higher. I waihanga rātau he ara tohu hauora. Ara kia kāingia i te kai ora, kia whakaweto i ngā waia pūkoro, kia kori tinana hoki. He wairua pai nā te mea i tino rongo i te āhuatanga rangatahi i roto i a tātou o Manaora. Our guidelines will be on Instagram, TikTok, on YouTube, on Google. You can just look us up. Here's our QR code right here, whānau. Take a screenshot. Mā te kura i awarua i te whare wānanga o te ahua Māui tēnei kaupapa e tautoko me waipapa taumata rau. Mō ka tō tātou, ko nā guidelines a te manatū hauora, o he hōhā ki nā guidelines. Kāre nā mea, kāre nā tāngata e pānuina, kāre nā tāngata e tiro atu ki wenei guidelines, engari mā wenei guidelines, ko tēnei kaupapa, he mea tuatahi nā te rangatahi i mahi. Nā reira, koe rā te take i puta ai ngā whakaro o enei rangatahi i runga i te wairua Māori. Ko tēnei, he kaupapa e pā ana ki te hauoranga tinana, hauoranga wairua, hauoranga hinengaro anō hoki. A kua ake nei ka puta o rātou kaupapa i runga i te pai pāpuri mo ngā wiki e rua te kau te roa. Kia rongo nui ai te kaupapa. Aroha Treacher, te karere.